Tugeta eno ntukwithano ndene ya mwaka ya 2025 nkairigira nwithirite nda muthenya mwe na kinya utharimi kwatweni kindeto chero tha mugwanja onbeto wa Phineas Imana. Tukambira ni atine ndi ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na ureti mbunge wa Mukurweini na bunge bange barabethirite nindi baimu atambaru kuria mawakili atho munna ba banene kenda kwandikira nindi koti ya Kimanthiguru ICC akiariro kiroro ende ni kanisa ya Tetu Catholic nende Rigathi Gachagua augite mantegi kinyandu kimbethi kwithira bakiura na mirio kwithira ikioneka nyunto batipatire kwithira bwekirairwa. We would like to ask our leaders waheshimu wa Kenya. Kwa sababu Father Patrick saa ile viongozi wanasimama kusema ati vijana wetu ndio wanajiteka nyara. Sasa mili imepatikana 3. Sasa wewe ulisema vijana wanajiteka nyara, unataka kutuambia ya kwamba hao vijana wamejiteka nyara, wamejiua na wamejituma kwa mtaro? Ni makosa sana kubeba wa Kenya kama ni wajinga. Hiyo maneno ya hao watoto wanatekwa nyara ni mambo ambaye ni mbaya sana. Na ni mzuri tukubalie wa Kenya nafasi waongee. Hata father amesema amesikiza ground. Father mwenyewe na mambo si mzuri. Sasa huyu father amesema mambo si mzuri, mtateka nyara. Sasa si ni ukweli? Na ndio mimi tulikosana na hii watu kwa sababu sisi tulifika pale sasa mwaka wa kwanza nikafikiria tunaongea mambo ya ukweli. Nikaanza kuona ni udanganyifu. Tunakuja Ruringo tunasema tutamaliza stadium. Sasa ni mwaka 2 hakuna. Barabara hakuna, maji hakuna, hospitali hakuna, dawa. Kazi yetu ni kudanganya wa Kenya kila siku. Ndio mimi nikawaambia mkubwa wangu hii maneno ya kudanganya wa Kenya si mzuri, tuache. Tuongee ukweli ile inawezekana. Ndio wakaanza kunisukuma kwa sababu ya kusema ukweli. Tungetaka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no to bad governance. That gang, na huyo kiongozi wa hiyo gang alikuwa kijana mdogo then, kaitwa na Moi akaambiwa aude hiyo kikundi. Is the same leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang, father, descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money for dowry, collected money kwa duka. They caused chaos in this region. In the year 2009, Mheshimiwa Kafadha is here. Pale Gathaithi waliua watu 29. Wakakata hao vichwa. Si mnakumbuka? It took the late John Mechoke 4 years to deal with that criminal gang. Years later, history is repeating itself. Government has been managing the economy. It has become unpopular. People have started saying no. The same gang leader ametafutwa na serikali na ameletwa hapa to force the people of this region to accept the president and his deputy. Wamekuja hapa 31st. Huyo kiongozi ametangaza mchana that amepewa kazi na serikali ya kuzunguka katika mlima Kenya
to force the people to accept the president and his deputy and to escort the leaders ambayo wamekataliwa na watu wakuje mashinani. When they left Kabiroini, wakapita hapa town, wakapora watu. Wasichana wa mama walikuwa na earrings zikachukuliwa, wale walikuwa na necklace zikachukuliwa, watu walikuwa na saa wakanyang'anywa, magari ikatolewa side mirror. Watu wakienda polisi wanasema sisi hatuna kitu tunaweza fanya, tumeambiwa na deputy president au watu wanafanya kazi ya serikali, tunafanya kazi na hawa. Jana walikuwa pahali naitwa Jombe, pahali ya dawari, wanaenda kudemand 10% ya dawari ibelipwa. Pale Banana wameingia kwa stage, wameanza kuuliza pesa. Sisi tunauliza president, tafadhali, hao watu ya area hii walikuchagua kwa upendo mwingi sana. Kama wanakukataa, ujaribu kujua ni kwa nini, lakini usirudie ile moja alifanya, kutuma hicho kikundi kuja kuhangaisha watu ya Mlima Kenya. And I think, Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started. So Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang sponsored by government is not allowed to take place. Sasa Kawira urani mutungiri wa mbembe nereti achiari kwikira na kwa hata mbaro nende kithomo kya uteana gwetana mbere na kuwa kithomo kiki utedia baba ingi nontokinya kwina ngwenye ngira mtombike kwithira kibwithi nyuma ya kwamukira kithomo ki. Suset Kaweria urane musiasa anakinya mutongere wa nthuki embithi ntere echiathiru rujene akiaria na uretie achiari o amwe na aritwa ibathi na mbere na kuwatira cukuru cha Kiobondi na kuthoma akosi mwanya mwanya iri kuthomithio cukuru ino nikenda bathi na mbere na kwiguna anachio nonto ibu thiguru ithiete na mbere na gwikira akosi ira ikuthomwa kire cukuru ino cha Kiobondi akigotie mtu atathoma cukuru ino ilo kuthoma tukoleli tukona yara mainginya nukoleli ya thai thirikari ara yakinyire ukoleli nya universities elbira ya yana weti kweyanwa kwa ana baraba ingi weta kuthoma universities niko kuma na on the same point nya baraba ingi na batena point ire weti kire beta university lakini kwena ngoi mbingi kana other technical courses ira si very beneficial kana ira si itareka ira kuthoma ite kwenda mesa mbingi actually thirikari thai through the TVET bena opportunities back offer ana beto freely inkoromba aciari beto to encourage ana wita kubuithia kosira cio suka cia wiring into ya biu into bira bombekia kubuithia na 6 months kana 12 months na ana beto bakomba kwithia bakianjeje ngwe na ingwe mbea sana itoterane ita itochumbura mwana actually white collar jobs yara maingia na bate kuandikwa na nyore andikwa ukiria no kurio tamakete kwa ikaba mwana akabuithia kosira akaomba kuandikwa immediately kenda omba witethia na nyotethia family kana aciari bawe so aciari beto to encourage ana beto babuithi kosi nonto nimbea na ikosi marketable mwana ombenye osiandika wengo ati lazima etera kwandikwa ithirikari Nkoroki yoguna wetete kinya mwana mwari no na batiri kwithirwa kithinambe na kuwatwa mbaru na gwikirwa abonene bantu akuthinambe na kuinyerwa na kunyanyaswa abonene na arakuga mtura kuonekana akithulumuka na agitumira abothuku mwana mwari na batiri kwithirwa kichirwa matagari makigwatho bura makuga romba yakwa aciari beto atongerie beto let us empower the young children or the young girls yara maingi nkuboringi already turanjiri FGM bono ntoboko eri kurwana buo
and actually ndiki organization yire ithatu na inkuromba antu betu aroka ibuku imwe kuruoku bwethiriana betu keketaji kana utanari betu erio yekioni na muntu aka face the government no tukoina sheria koina organization imbingi ira siombo tuthiatira koina hali marriages thai kintu kiu kikurwa ikyo na kyo sana na thirikari betu bakathulumiwa na ubokira bokiwanga botiomba thirikari rio eburuira mtura wende okuikira mwana utekinyetie itara kurwa mimba mtu na bati wiko sheriene na akathibiwa bora kwagirite kou ni romba retu aciari tweri kumenyerana betu ari betu the more bakate thukuru mapema women will not be empowered. Rira mwana mware guthomethua ethomethua kenda agarawo yau antu murume tuguthura tubathomethacie kenda batutethia na inkuona tena ana bari bena maendeleo muno mware watana kinya na muthungu muciyo yo ati utheri akira kinya ina nyumba etionwa ku Kumathero Rojene Gembe Central Betan Class Chabare. Ngena kuna ati mpadhuni chonde kia tucho kia ndene ya kanisa ya Methodist ande kurone bubu yene itine ndiore mabishop ya kumi wa kanisa ya bedrita bakiwa na kana kama pate kuetikaniria utongeria wa presiding bishop dae Isaiah orani ndio dhira kiuka kiete kuma ki Joseph Ntombura iwa kudira bagita na mbere na kuwa ndukwina mantu kathomba patire kwithira kia loka kia kirotongeria bo kia kenda bedira baimu yeka indi mwankira unende bakinyete pamwete ntukwe kumirinya kwa loka kana kumaruka ubichine. Boniface Mongera nwena ripoti nakanya igakinyirite ithurugite kwithurwo kigarura mituga kwi mioru irite Kristo kana tukujukiria atua menyatire kumukujukia utongere kanisa Methodist nititekega ya mushemo ontu bura tweririte ukithurukire ta wero ende nande imundu tukona ejenio timere konde Mongera ende na bishop kwa kanisa Methodist baraba mwandikirite baruga bishop munene sayande baruga jenyo irene witho nira tunenkere twikanyoni muntu wetu itetumuri bishop baba bemunenkera ntuko 10 nya bishop nde ethirwa gishisha mantu kiri kanisa neje Methodist kana ajije cha bururu areome mukiri mantu kathomba jara pibinde ya kwethura kimenerwe bishop ba 10 ija kwa ngerekano kwethirwa kendia into bya kanisa muno aja Nairobi na kethirwa gikira mbeshiu mubukone jwawe bonge ikwethirwa nanenkanire mamuraka kiria chore nendo bawe bari nyankoro gite Kristo bakanje Methodist na bari beto benyanyare ba bishop baba bakabutandiko bakanje Methodist ngoge ne nyankoro ikwethirwa bemotetheria okudhuria jabo tengani bishop barendere bakomeneria nde no twakwethirwa kithame ma bishop ni nyama minister atethingatirite mitratara ya kanisa Methodist hari nyampongeri bakwethirwa bakiuga nethiri twagifuji report chemechemanyo imwe kinyitarongana na gwitwa bakenderea kuthombera rito baruga pibinde no thiri twagitumia kinene gokoroga sino ndi Mombasa iria tairi bimebiri bithirie tumererie kwithirwa chathura na kanisa Methodist muthirikiri oburu barabandikite na kusina baruge ija kwa ngerekano Bishop Joshua Ikiao Mombasa Synod naftari gitonga wa Synod Nairobi Leina Motian Western Synod Reverend Kinotia Nampio Nyambene Synod Gerard Kithure Bishop Gembe Synod Reverend Dr. Nicholas Motwili wa Synod ya Kaga Reverend Stephen Mawira Bishop wa Synod ya Nkobo Bishop Harrison Mwiti wa Synod ya Miadhene Jonathan Koiyo wa Kajiado Synod menyana kuatere prisene bishop nde mwaka jura kwethura ikinyithia miaka 65 aria kuringana mitaratara ya kanisa Methodist no mwaka ethirwa akiritaya na nditari kwethira tukiambiria kuonekana manganyoni muthirikiro ni muriko jwawe na kombeka intuku kwethira cie mwathurana atarikwa na kwanguka na kumagitene na wewe ukumbuke ni miaka 5 usiongeze mwezi wala kuongeza mawiki useme tunafanya kazi fulani kwa sababu hatutaki fujo kutoka leo. Nke reportera Ntito Sharu TV kumaja kingine na kineki mwisho Nairobi mbita Boniface Mongera na ni kumakinda tunende Boniface Mongera tukiona akanya kunoka hindi ugeta kurencho kerete na ndeto inginyo mekaita katekuraya.
ongera nko rumuri rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Kuma ngogene ndonera jo toro bwa diranda eterandira mama ntuko yonde nyantoka ira mwathani nari mbere bundirambye kwendia sabuni ndetora ndakoroga mutongi jomwe ani nkoroga sabuni nyingi muno muntu akebsi yagosa no ntuto aina karum kanini muno gantaka atwirire muntu auni bwambagedia ndambereria tent imwe ya 50 sita na kaka keta wakazibo aranda umere ne araja muntu akeza mbure nikiwezera ngogene icharuko gogia kwana ruko lakini negofida nto baba ingi human resource you are doing things right the first time you do them. Twina na bara to support akuma primary Mwanga University. Kagitene kaka twina na over 8,000. Ana kuriki wana 8,000. Ngirimu. Ekuru ito baguraira matangi. Gete njachi on the china stima. Toka make sure mo ito class 8 on the and right. Kuthithia special needs education it's a calling. Ukaigua mwana ona nakwenda attention na nabwirite kumenyerwa. Secondary ndathoma otabaria bange nkine etikiria ati niyo ntena wathe no tunenkurutha buria antu baria bange baruthaga kana geta uyu ya ithatå twathoma manta kusumbi mirire turoito bateri kunyua nchwa bintu gocio yari makena gankwire kwirutaniri gantu kamana wawira wene akwaya gancuru ndang'ang'anire Mwanga ndekira rugi ndara mutumbijo munene mono ndokerera ndabira rwepiro nerokere ende na amwe nabo ubunde menya kore na umba ni nyumene na ndeira na report ngera kwa cancer free zaire nilitwa makena kanyanga ipa nikamwambia DJ achilia wimbo makena nilimba na twicokera na tinjemo kuma ntura ya meya Gembe North ndeni kumakira torobo kumakira bakuwa ne kwithukirwa ni mabisa baburiri barabacho umwe wanjeu nonto bedirete bakiwa ndi bo batiete no kwa nonto batikume kinyamukuru wanje na kukongedirete agita ore bakuwa mabisa ba baidera bayimuchwa bawete ne ndikira bakwenda ne machoke kuma kiburidi baba muchwa onto osipindi wa lare edirete akiara kana kuwa no bakido kaira inde kwe muntu bauchwana nuya wanje umanike twandeto ni class chabari na kulikidia family makuma antora achamea wandi antwambuye Gembe North ne bumiretie kimenagiria gituke polisi ikelare nonto bakira bakuga ate mabitha aba polisi bakituo giki ibajire kwao mujie otugu na gutigira babathangaranĩtie na Mwanka athaino kuringana nabo baliuga batigitwo na gwaja abwingi na kinyamukuru wa mujie uyu toekobia atikumenyekana anarare na ende ibakwenda thirikari thinambe na kubathingatiria amuntu wao akuru wa Asman na bibi toriare bindi arete buru intuko engia askare bejere anto bejere ao museo wako tuko be yabaringaringa kiwanda uri mbunguro sio baruora bakuna ngeti bo ukuma be uguma ndio borimbi bakwenda bamberere imukuru okwa bakuria bare omuria bare omuasia iro bamberere ompora na bampora mno kuma we aurere tutamona inyathimo ciake iteweta twende tori na Asmani are torolele TV ne ntuko cionthe amtare yakauru ne anto besieta askare auru ate kuona na etere ende batu tweruare inya Asmani akaura mto kethre responsible ni OCS orotomete anto bo ako tuko kwethia atia omuria OCS olare akwetha no otomete askare kuria Asmani la musio wake otuko ewe
yeto mwata na kware mwendo ni othe ithano itierie na beko ya ndo bori kinyetha be na warrant of arrest ebe yeto kama tane Asumani oteyo bandane bi bandane ri makofi na makonde yo betha siatia bampora ende monkera thai Asumani ate kuonwa na inya na mbekete nguma toteara na irienwe ndatiero nana ningwana no kabombori ekunda ndi kenda nkawambu nkenda batora bambe yoyo nkakworwa kebake wataka mulango wakwa ndabe woni okathe musabuta nkarwa na lakini ketharanda terobwa baendratha bakethanda terobwa baendratha ni mukai ase kandorerie mwana imbibito metaorwa lakini nkuona kinya mocio yo thangalanirwe torike thone askari bataipwiri kuba bakuya ukani mucio thathita cio tuku na watu abari ura kinya inya mwekuru Asumani na ure mwanka thai tutamona mwanka thai antu bari watu abaete wana bo kwatuika bati kuonekana bakauru kwatuika bati kuonekana ende ocio lare na askari bake ibo baba na yuna atoni na Asumani ari mwanka thai twithro twire tunkorone cie tukethoka bamwithite tukaga thoka bamorore tumenye ketho na kimba kiawe kiri tuthike tumenye kakwite thai twina kimago muno ndimbura thoke kwanya tumona ndimurite kuonde ntu witate ndumona na kinya thimu ciake ite wita ende kinyana bongo batirara ba mami oni ni ngwantirara mami ngiwa no bakeya ringi unte na maingi nanga ocio lare othiambo akoru na Asumani ari na bodi cieke no ndo tetu tumona kiumia kuthira utio kuona Asumani ende mucio na kimago ana batire yabia korea iwa babu kuona kinya twana twakitwo tubu kuona tununto abwe na tabomba kwera antu bau barlare bayire utuko polisi eu ira ya kuthangalania mucio utuko na Asumani atiorwanite na atiuranite thirikari ya mucio muntu yekirete uniform ocio lare na Asumani ari thai bakiuga ati kinya gituo iki nombe kwithirwo kianjiritie gutumirwo agiciaca bakiromba mabitha baukaria batikanjirie gwikirwo ciacani ni atongere kinya bagiciaca nontu buntu bomba kwithirwo bukithukia mantu omaingi ina sotia ciukumiletwe ciaca Asumani aura togori Asumani akaura re na November wina na atatu akara batwe anga inya askari bau tiaba otumirwo kiciaca kuthiria mkomothiria gethwa etie yairo muthanya tukiona kwatuika obuni asikari baeta mundu tuatuika twena obwa tuanika aite wanaonia niamba na ringi kwamba kwithwa kinya asikari baba tumeni ni wanasiasa bareta thino ntoe mucie borwa mundu gutuika ache kinya ndona dia ciacene gutuika akuthirwa giciaca noe uspindi wa Igembe North Tonjare ndi Marendo akiaria na ndikibande to kinya atakwenda agwikirwa ruoni aliuga ati mwanka athaino kiraba kumenya ni ati mabitha abapolisi bo ibakuthingatana na kobia kana Asumani nontu boy na itumi bira bakuthingatana noe ndi mwanka athaino batiamukirite onto bakuga ati kwina muntu aurite na kobia tikari njarani cha polisi kuma Igembe North Betan Class Chabari Nicholas Chabari nonto bwandeto nono tukutatuika irakatanta kindeto chetu cheru da mugwanja beto Phineas Imana